Assalomu alaykum, urmatlı bizdin kanalın görüşçülері, mal çarba görörmandары, salamatsızlarбы? 11 aprel 2026 yıl Altın Taka mal bazarına geldik. Tuğanдар Sokuluk mal bazarını tartıp girgistik. Girip görüңүздөр. Бұл жерде koyu bazarlarda tartıp көрсөтөбүz. Моякта беде бар экен, чөп. Канча экен көрөлүчү сурап. Каналды колдо баягыдай эле тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Бұл жерде аябай өзгөрүүлөр болот атты, мына эстер салынып дегенде. Ассаламу алейкум аксакал, канчадан? 400 сом дейт, 400 сом. Тугандар, мынакей, ушул Алтын Такадан бир туганыңыз жылкы жоготтуңуз. Жылкы бе. Бе. Ушул могу навесинасында бээлер турат го, ошол жактан жоголуп атабы эми? Оо. Ошол жактан жоголуп атат. Ошондо кандай болду? Түндөбү, күндүзбү кандай болду? Апрелдин 3 күнү саат 1-де. Түн саат 1-де апрелдин 3 күнү. 3 күн өткөн 4-күнү да. Өткөн 4-күн ошолуктан чыгып кеткен. Чыгып бошонуп кетти. Бошонуп. Бе. Бе. Анан могу совхоз Фрунзе баякта, совхоз Фрунзе ошол жакта көрүптүр адамдар. Совхоз Фрунзе поворотунда 500 метр жетпей, кетип бараткан ылдыгөсө кетип бараткан көргөн. Чүйгүнгө оптойго келаткан. Чүйгүн эт базарга келаткан, келатканда түнкү саат 2 жарымдарда көрүшкөн. Түштөрдө. Кийим тугандар, ошол жоголуп атат, сүйүнчүсү болот экен. Бе өңү кандай айтып койбойсузбу? Карагербе. Карагербе, чоң бе, арткы буту алаяк. Арткы буту алаяк дейт мынакей. Эсинин айтат, солдон башы, оңдон башта АО деген тамгасы бар экен. Болду, АО деген тамгасы бар экен. Балким кимде кийим көрүп аткан болсоңуздар, балким көрүп калсаңыздар, ушу кайрылып жок экен, ушу жок табылып калсын. Номерди айтып коюңуз. 500 0500 менен 24 25 82. 24 25 82. Ушул номерге кайрылыңыздар. Ноктосу бар, бир жарым метрдей. Ноктосу бар экен, чылбыр сүйрөлгөн экен. Макул байке. Сүйүнчүсү болот. Сүйүнчүсү чоң болот. Чоң болот экен, сүйүнчүсү туганда. Мына бир туганыбызга жардам берип коюңуздар, көргөн билгендер болсо. Койлор. Койлор канчадан болду? Сатылат, азыр келет дейт. Болду туган. Буйруса, табылып калсын. Табылып калсын, Анда кой базарларды тартып көрсөтөлү, достор. Биз менен болуп туруңуздар. Семистер көп, негизи Алтын Такада. Бишкек шаарынын тургундарына жакшы, жакын шаардыктар келип алса болот. Бул жерде семис жылкылар, букалар, койлор көп. Ассаламу алейкум. Канчадан кочкорлоруң? 25 козубу? Козу тиш 25 миңден бир туган сурап атты. Канчадан бербедиң ушуларды? Я. Муну 25ке бербедиң, муну? 20. О чоңураак экен, Бул 30 миң сурап аттыр, Мына куйруктарын көрүңүздөр, мына. Бишкек шаарындасың да? Номер айтасыңбы? 501 0501 14 85 52 дейт. Кайсы? Чалып көрүңүздөр эгерде алам дегендер болсо. Ассаламу алейкум. Канча бул семиз? 30 дейт. Вашы семиз болуптур, Козу ургачы 30 дейт. Өтө семиз экен. Могучу могу. Бул эркек. Канча? 28. Муну канчага чейин соода кылдың? Аларман. Покупатель. 26. 26 бериптир. Семиз экен бирок. Вообще сон семириптир. Жакшы. Соода болуп атабы мынакта? Не болуп атат? Канча болуп атат ушул байке? Семиз. Соодасы. Бооспу? Канча экен? 20 бар, боос. Боос, Канчага соода кылып атасыз байке, алып атасызбы? Бул 20 кылып атат. 20. Боос бул дагы? Боос. 20. Байке канчага берейин дейт эми? Экөөнүн бир болот 20дан. Экөөнү бир алса 20дан берет экен, Рахмат. Экөөнү бир алса 20дан берет экен, достор. Кана жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Жакшы. Бул далматинис канчадан? 20га бересиң. Койбу? 2 тиш. Кысырбы? 20га берип салам дейт. Козулуу койлор 45тен? Козулары бар экен, мына артында турат го. Тиштеричи? 6 тиш, 4 тиш. Мына арашан дейт.
Echkiler qanchadan? Uloqlar 3000'den Hı. 2000'ge çeyin. 3000'den 7000'ge cheyin ekan. Semiz. Semiz. Qayaqdan echkiler bular emas. Jum kaldı. Jum qaldiq ekan. Ardayım bo'ladi sizde? Oo, nomeri Aytыңыз, 702 702 menen 06 06 63 63. Bular qanchadan bular? 15000 de 12. Bul 12 ming ekan mana. Bul 15 ming ekan. Bu soyğonga bo'ladi ekan. Bu arıqroq ekan. Yaxshi, menaki bishki. Nomerga qarasangiz bo'ladi echki o'yincha. Bu yoqda qo'chqorlar bor ekan mana. Qo'chqorlar qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Bağlarını aytib qo'yasizlar. 35'ten mi? Ha, 35'ten. Qo'zi tishmi? Qo'zi tish 35'ten ekan. 3 bosh bor ekan. Qo'zi qo'chqor sezam boshtaladi ham tug'anlar. Avgustga yaqin. Bu qo'zilar kimlar qo'zilar? Aka qanday? Eyneleri menen bu. Qo'zilar sonun ekan, maşallah. Göstey besin. Eyneleri qancha tish? Qanday yoshda? 4 tish, 6 tish. Bağlarıçı? 50 mingden. 50 mingden? 3. 3 qo'y. 3 qo'zi bir-biridan be? Mana çoğ. Ha, cho'ng-cho'ng qo'zilar. No'g'il, he? No, şu Meko, şu Leko'niki birinci lazım. 50 mingdan ekan, cho'ng-cho'ng qo'zilar mana. Ama maydalarda satılab o'zincha? Yok, maydalar neneleri qirqilib keladi hozir. Aa, jin aldırgan jiberdingiz. Yaxshi. Sonun. Qanchadan qanchaga cheyin onda? Bası. 50 mingden öyle bular. 50 mingdan öydü. Qaysi nomerga chalamiz? 702 0702 04 04 80 22. 80 22. Mana qo'zlari da yaxshi ekan. Qo'zili qo'y. Rahmat. Bu echki yo'q ekan bugun bu yoqda. Echkilar assalomu alaykum. Echkilar qanchadan? 10 mingdan öydü bu. Uloqtarchi? 5'ten öydü ekan. Bu narından geldi bu. Çoğ echkiler deydi. Buna echkiga qiziqqanlar bo'lsa ko'ringizlar. Nomer aytib qo'ymaysizmi? 0771 94 34 35 deydi. Aha. Mana narındiki? Narın echkileri tug'anlar bunaki. Echki menen bag'ı echki alam degenler bo'lsa nomerlerini alып berdik. Ko'ringizlar. Tug'anlar bu жерде деле жақсы малдар сатылат негизи, qo'ylar. Qo'zili qo'ylar bor ekan bu yerda, ko'raylikchi. Qo'zili qo'ylar qanchadan ekan, baykalar? Turib, общий 105 ko'rasiz. Ushul 3 qo'y, 5 qo'zi. 5 qo'z, egis bor içinde. 105 ga berasingmi? 105 mingga beraman deydi. Qo'ylar yoshmi tishlari? Ekon vozras kelib qolgan. Nomer aytasizmi, bozordan satasizmi? 507 507 09 019 997. 997 ekan. Aha. Mana bu yoqda da bor ekan. Assalomu alaykum. Kimniki ekan bu? Qandaysizlar? Qanchadan bular? Qo'ylar bu, qo'zlar? 35'ten qozlu qo'ylar. Qozili qo'ylar 35'ten. Buna qo'zlari cho'ng'ayib qolibdir. Mo'g'lar qo'zlar bormi? 30 mingdan deydi. Tishlari qanday men qo'ylarning? Iki tish yosh ekan anda. Minaki. Onlayn satasizmi? Satamiz. Aytib qo'ying nomer. 0700 0700 02 02 29 20 deydi. Xayrli ko'ringizlar. Tug'anlar, minaki biz xizmatdamiz. Video tartamiz, nomerini so'rab beramiz. Qolgan o'zingizlar yoqqan bo'lsa söyleshib olsangizlar bo'ladi. Qo'zili qo'y qancha ekan tug'an? Basni aytib qo'y. Ben aldım Murat. Qanchaga? 36'dan aldım. Ha, buyursun. 36 mingdan aldı. Qo'zili qo'ydi. 36 mingdan. Tug'anlar, mana shunday. Qanchadan qo'chqorlar, ava? Qanchadan bağlari? 104. Har biri. 4 övi? Buna 4 övi. 4 övi 130 mingga. 130 ming. 4 övi 130 ming deydi. Qo'chqorlar ekan. Qichmaloq shit. To'teke, to'teke. Buna. Chınındig'inda la to'tekiga o'xshaydi. Bayka, to'teke qancha? 20. Tishichi? Tishi. Qaysi parada bu? Bildi. Süt bag'atında. 2 tish ekan, ha? 20 deysizmi? 20 ekan mana. Nomer aytavsizmi, nomer? Aytib qo'yingiz. Alam deganlar bo'lib qolsa. 05 05
05 05 69 69 91 35. 91 35 deydi. Ha, rahmat. Anan da bir teke gördün mü ayaktan? Teke satardı eken. Bayke, teke satılavı? Teke satılır. Kança bu? 25 mi? Bu paroda ya? Bital. Bital 25 mi? Tişi. Tişi. Ulak he? Ulak. Nomer kaltırabız mı? Ya. 705 85 85 19 21. 19 21. Kozulu koylar kançadan? Bu 60 bin koz. 60 bin. Çoğun koy eken he? Evet, tigi 23 bin kara koy. Özü. 23 bin kara koy deydi. Aha. Bu egiz emes mi? Yok güzel. Egiz emes ki. Maqul bayke. Çalıp görüңүздөр mına. Teke yaxşı eken alam degenler bolsa. Ol жерде de ак koçqur бар eken he. Qoz koçqur. Mana esi görünbeydi. Dıykanlar işembi günü gelip satıp ketse bolat bu жерде. Koy kança? Koy. 200. 200 ming be. Jelin aябай чоң экен, Козсу болбу? Мына коз. Эркек би? Ургач. Тиши канча койдун? Линиясы барбы? Dünyası bildim. Bazaydı şeyde. Ha, ese. Бирок жакшы кой экен. Акыл 200 дейт. Şu менен видеону жинтпайбыз туугандар. Сак саламатта туруңуздар. Ар дайым кызматтабыз. Канча буларың? 50. Бирөөсү, экөөбү? Бирөө 50. Коз экен э? Koçkorбу? Koçkor he? Kançaga bermedin? 46'ga bermedin deydi. Jigit. Bişkek şarı.